والسكينة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يبقى الله سبحانه وتعالى يطلب موت طول سريع الحمد لله يقدر يدور إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو من يمشي سبيله يقول سبحانه ويقول أيها كذا يقول دينا يقول نوبة قال يقول كان اللهم آمين. والفي الله يلا يوم يوم نام وأتي قدام قدوه قد يمدع فتي يوت ناس دال مكارو ونومي يكونه يوم تستاهل دال كوتو سلولو immorde ka deftere Allah ma ka sunna nelaɗo hare ɗum gaynanimo. Ngal ɗo watti dambugal 94 bi deftere ne fuɗɗa jangede wigal babul wagari wassakinati, dambugal moko bankagal e deƴere. Alwaqar ko wonugol moko batimmuɗo waɗugol duy tawa na bigi baga. Wassakina e wongol neɗɗo deeƴuɗo tawa ayi ay mo tum ka konguɗi makko e ka kuuɗe makko, siko yahugol, siko immagol, siko jooɗagol, tawa ko neɗɗo moko ba timmuɗo. kono hana waɗirede noon o waɗirta. Si tawi ko aksu mum, siko neɗɗo fuuyuɗo haqqille en attaish, neɗɗo mo haqqille muɗum tawa no woodi ko ɗuyti toon, ayi no o gerdata piiji ɗi noon tun anta ɓeeɗo kadi tawsi ɓe no timmi. julɗo on noon no ɗaɓɓira yo wonu yo hollu ndimankagal e makko bayagal e waɗirgol piiji ɗi no ɗi haani waɗirde noon. o addi o aya ɗo allahu subhanahu wa taala no wi ka suratul furqan aya 63 on himo manta jiyaɓe makko ɓen ka hawre leydi ɗo. sifo ko honno ɓe wayi, ko sendita yimɓen kon ko heewi kon ko sifa, ko mbaadiji ɗin, ko sifaji ɗin. wonde a taway darde nden no fota, siko ngari no fota, sembugol no fota, kono a taway konngol ɗin e kuuɗe ɗe no serti. o manti ɓe ɗo jiyaɓe makko o inni wa ibadu rrahmani, jiyaɓe allahu subhanahu wa taala heewuɗo yurmede on. ɓen ɗon ko honno ɓe wayi, o wi alladina ɓen yamshuna hiɓe yaha ala l ardi ka hoore leydi ɗo hawnan e hoore doyi, e hoore cippitare, e hoore yankinare, na townintinagol mawninkinno ƴurna balaje muɗum holla yimɓe ɓen fof kañum no ɓuri. nanon ɓe yarata ka hoore leydi, ɓay ɓe andi ɓe wontoya ka nder leydi, ka hoore leydi ɗo nde ɓe yaha a taway ko julɗo woni e yaade. a yiyay tun himoya anda o ko julɗo ni, ko neediji julɗo o jogii. wa ida khatabahum ljahiluna, si tawi majjiyankoɓe ɓen ewni keɓe wowliɓe haalaji mettuɗi ɗo, mukhataba ko yewɗugol e maɓɓe. si tawi yimɓe majjiyankoɓe ɓe anda hunde ɓen, ɓe wowlaniɓe konnguɗi mettuɗi, ɓe yenniɓe, ɓe sabotiɓe, ɓe awmike ɓe, wowliɓe konnguɗi mettayɗi neɗɗo, kamɓe ko honno ɓe jaaboto. gaaluɓe inna salaman, minen ɗo ko ɓuttumen faala, minen ɗo ko jang. ani ɓe wowla konngol wondugol e kisiye no naawigol. mi wiyata ɗum awan kadi hunde kaari laabi 10. min sa wilan goto a wollan gotel bongel mi watta e wan mi hollete min a ɓurala hunde ndi ɗo ko konnguɗi, wonde koka konnguɗi ko ɗon yiite ngen huɓɓata, ko ɗum kadi ɗanninta yiite ngen. gaalu salaman, imma ɓe inna awa menen min mi falaka probléme goy, ma ɗum no ɓe jaaborta noon ko konngol wondugol e kisiye. si tawi goɗɗo
o wima an ala hakkil ndaari ko watta ala hakkil ayni accanan hakke ko feƴƴata ɗon ngol konngol ɗo ko konngol wonnugol e ɓuttu kono so ni an ala hakkille ayni an kadi an ko a huɗaɗo an ko a waɗɗo hunde kadi ɓi hunde kaari hop kan kadi ko ndaade konngol ɓurgol ngol ɗo mettude o wowla an kadi suɓoya konngol ɓurgol mettude ngol ɗo wowla o yiwa joni ka konngudi aron ka kuuɗe uttere men qaalu salaman ay qaalu qawlan fihi assalam ɓe wowla e konngol e ngol konngol ngol ɓe wowli ko woni e nder maggol ko kisiye ko ɓuttu ko jang ɗum ɗo ko allah subahana taala siforini ɗum ɗo yimɓe moƴƴuɓe lawɓe ɓe ɓe wanno ɗum goɗɗo wi'i lanɗo tawi o annda ko lanɗo wonni lanɗo noon o wondi e mbatulaaɓe hani lanɗo on feggi e makko tun woyinni mo daari ala hakkil woyinni miɗo mari hakkil ɓe wubbi yanugol makko inni o landi lan sila mari hakkil miɗo la mari hakkil ko on ɗum kadi a mari hakkil la mari hakkil accana hakkil haala kam waali kono yanno ko landa kono na bu jaborta noon goɗɗo ni ene amara hakkil wigol owoye yaafola miɗo mari hakkil na o ɓe jaborta noon ɗum ɗo jaborta ko ne a feeti ko milanɗa sino mari hakkil an hunde kaarijo donc ko heewi kon ko konnguri ɗin ko ɗum addata tana on kuuɗe ɗen aroyi wotuma konnguɗi waɗi taw ha tawi ɗum ɗo gaynata ɗum ɗo walline noon tumati golle ɗen fuɗɗe o addi hadis ɗo hadis gooto oɗo hadis watti temeɗɗe 7 bi deftere nde fuɗɗa jangeede ko nene men aicha radiallahu taala anha woni ko fillimo qalat nene men aicha maaki ma ra'aytu rasula allahi sallllahu alayhi wa sallam mustajmi'an qat dahikan hatta tura minhu lahawatuhu innama kana yatabassamu muttafaqun alayh nene men aicha no sifo nelaɗo fi moko bankagal makko ngal e waɗugol mo doyi o wi'i mi yi'aali nelaɗo on mustajmi an himo mooɓidiri doole ɗat haynde wotere dahi kan himo jala ha ngan istijma ko waɗugol doole mum ɗen fof mooɓidirgol ko mari feere kon fof o wi mi yi'aali nelaɗo no jala ha jaleɗe hatta tura minhu lahawatuhu ha moɗiri kuntori ko yiye lahawat andi huyre tewno ka lokoƴere ka hunduko ko hattoy ɗon hundukon e dande nden ka hattoy ɗon telen dow kuccun tewno ɗon eni kun ɗon senditta ndiyan ɗan e ñamete on ka yarata ɗon kun toway ni onde kun toway kun jola ɓe wi ko kun ɗon watta si ñamete on artata ani wono wawi kayewal untoto kono yiltitetako yawata yiltitade ko wiye lahawat yon noon si neɗɗo onti hunduko ha ko hattoyi kun ɗo yiyoto o wi o yi'aali nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jala ha hewtoya ɗon innama kana yatabassamu andu nelaɗo ko waɗano ko moosugol ma jalirgol doyi no jeeya e ko hollata angal pinal ma angal moko bayagal jalugol ha on ta hunduko ha yimɓe fof wattanile ayno goɗɗo jalirta ko gonga jaleɗe jalugol moosugol koko hunde allah waɗi e neɗɗo no woodi ko memminoto e neɗɗo si memminike o jalay kono na yo tigi feƴƴintinnu ani ko feƴƴiti kon fayde ko heewi kon ko addata ko lorra hadis on no fotta sellugol muɗum o wi o firi ɗo allahawatu jam'u lahatin lahawat ko jam'u lahatin oɗo alif
lasili makko on ko waaw hadi alif munqalibatun an waawi wa hiya ko wiyeteno lahawat allahmatu ko huyre tew allati nden fi aqsa wonde ka hattoy saqfi fami sengo dow hunduko kon saqf ko bildi koko wontiri dow ko konti plafond ko wontiri dow hunduko kon ko wontiri dow kon dow on ka hunduko hattiroy ɗon kuccunte wonkun ɗon koko wiyete lahatun siko ɓuywi e lahawat addo dambugal ngal ɗo ko ɗo o hattini ngal o waddi dambugal wongal goo ngal ɗon watti 93 babu annadbi ila itiyani salati wal ilmi wa nahwihima min al ibadati bis sakinati wal wagar dambugal yiɗegol argol ka julde ma argol fi jangugol ka gandal ngal heɓotoɗon e ko nandi e muɗum immorde e dewe arda hara ko e hoore deejere e hoore makko bayagal mo fokkiti juulugol foti oɗo nayo wa wonɗo yaade sport ma militaire nde no doga ma wona ɗo e raɗede tano bigi baga bigi ɗi ayi même da ɓe karmo koye ɓe no hittini de tawsi ko jangiwtiri ɓaawo ɓe darino ɓe woni e dogirde ha taƴina yimɓe fof deeɗi na noon hani sontino yahude na yarugol kadi wa nawnu ɗo tawi ɓeydeyno ɓeeno ɗuman no ɗukkiɗa tawsi ɓe nawna ko yon tigi yaadu makko bagal hara no wondi e deeƴere no hippi gite muɗen e ndarugol ko hanaka ndarede ɓay ko dewal on tigi fokkiti siko julde on tigi ne yaade siko yahugol darsu kala dewal ko yahata siko jokkere nawonte on e yaade ko yowondire dewe ɗen ko fuu no foti hara hay yaadu nu anday ko yaadu wonɗo e fokkutuɗo rewgol Allah o addi dalilji ɗin qala allahu taala allah towɗon o wi dhalika wa man yu'azzim sha'aira allahi fa innaha min taqwa alqulub o aya ɗo ka sorto hajji o woni kanko watti 32 o wi dhalika waɗi noon wa man yu'azzim kala wo mawninɗo sha'air allahi mandeji Allah ɗin ko Allah anditirte kon sembolji andintinnoji Allah ɗin mo mawnini ɗi fa innaha no ɗum ɗon dey no mawningol ɗin ɗon min taqwal qulubi ko e kulol ɓerɗe jeeya ko e kulol Allah ngol jeeya no woodi ko Allah andirte so Allah naya yi'umo a yi'atamo a nanata hito makko a mematamo a lunnatako mo luuɓe ko honno anditamo no woodi mandeji a yeeɗi tun ɓernde ma nde yilto e Allah kisa sa yi alqur'an a yi alqur'ana tun andita Allah sa yi joni e leydi harana julɓe a aroy ɗon e suudu tun a yi alqur'ana no waali ɓeɗota ko ɓe julɓe ni a hino alqur'ana are nde sa yi wano alluje ko winde ka alqur'ana winda alluje no ɓaara nduno suudu a yiyani tun andita Allah na ɗo ko taalibaɓe woni ɗo ko julɓe woni ɗo sajjata hoye juulir koye sa yi ka ko ñobba wallina en ha ɗo ko woɓɓe juulata ɗo juulirɗe ɗen aya juulir tun andita Allah subhanahu wa taala ko noon karamo ko ɓe diina ɓen wodi ɓe fottata tun a fotta e maɓɓe tun ko ɓernde ma nden ko yahata koye Allah taban woɓɓe ko a fotta e maɓɓe tun ɓernde ma nde yaafi aduna ko lamɓe fottuɗa no escorta siren no ɗumanno ɗon na Allah anditata ɗon ko anditata ko fi aduna fi laamu fi ɗuma siko patron ɓe fottuɗa no jogui auto wi molnagui gui sifa mum ala yeygel tun l'exigewi e ayeygi tun ko fi aduna taw ko min kadi ko honno mi heɓirtata maaru ko piiji ɗi fof ka ɓe no woodi no woodi mande mum joni noon ko Allah anditirte kon mo teddini ɗum ɗon mawnini ɗum holli wonde oɗo kulol Allah no ka ɓernde makko joni no jeeya e ko e mawningol ko Allah anditirte ko gandal ngal sa fokkitani janngugol fokkitani darsu wota wawa fokkutuɗo yawgol ka club yawgol ka terrain a fokkiti juulugol ka juulirde ɗum no ko ka Allah anditete
ko mandeji Allah noon ɗum yo sertu e fokkutuɗo amoygol ma fokkutuɗo latoygol ballore nden o addi hadis aji ɗin o aya ɗo o hadis ɗo hadise watta ɗo capanɗe temeɗɗe jeenayyi afan temeɗɗe jeɗɗi e tati wa an abi hurairata radiallahu taala anhu qal itama abu hurayra o wi radiallahu anhu yo allah weltanomo o wi samitu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul mi naninulaɗo allah onno maka ida uqimati salatu si julde nden darnanama on nani julde nden darnanama sallino darnude ka juulirde fala ta'tuha wota on arka julde wa antum ta onon tasawna hiɗon gunda yo wuggo saayi ko imma ko doggugol ɓaynama feƴƴi yaadu hewtali doggugol yo wuggo fiw faw fiw faw fiw faw fiw faw la taw on ardu noon wa'tuha are e julde nden wa antum ta onon tamshuna hiɗo yaha yaadu wa aleykum harano e moɗon no fawi on assakina deeƴere hara ɗon yo waɗi doy yiiɗo wo hay yiiɗo yo yaha wo anday ɓeɗo ko fokkutuɓe e dewal ko waɗi si a fokkiti yahugol ka julde haray ko e julde wonɗa joni noon fama adraktum ko hewtoy ɗon kon tawɗon almami juulani fa sallu juulide e makko wama fatakum ko laawino on kon tawɗon o juuli e ɓaawo moɗon si o salmini fa a timmu tokke ɗon timmintinno muttafaqun alayhi joni anani ɓeyne allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat hayya ala falah kad qamti salah allahu akbar la ilaha ɓe darni bigi baga bigi amay wugode de si a faalata habbirago arano ngon laawoma ɗum no moƴƴile duumagol hara habbirago arano ngon laawaki on tigi ayi moto law aray law kono a joggugol haaju ha hewta ka ɓe darnata wiyaɗo noon ko si allah jaɓi ɗo ɓe atta ndeɗo darde arde nde lawata ko lam mo arɗa feggoyɗa woppa yimɓe ɗa fenta yimɓe ɗa ha yimɓe fof no jiɓo taw ko ɗum waɗi sikki taw ko grève woni e wadde ma ko bandi jokkuma ma ko tana iwtiri ɓawma ɗum ɗon wonano joni yaarudu konti yaaduma ndu yaadu makko ba yaagal si a hewti tawi ɓe heeɓi darɗe goo ɓaawo ma ka tawɗa almami wo tokko ɗon si almami salmini on tumati immoɗa noon jokka ɗon julde ma nden ha timmina darɗe ko luttanma ko on tumati salmina lanni on ɗum ɗo no ha ton jini anda ko honno julde tawtirte dey mboyi ko dogata hiɓe andi si tawi darde laawike ɓe anda honno yeeso ɗon ko honno ɓe tokkoroyta ɓe heɓa e jiɓi liɓi a sikkay julde mettafi ha fannin a heɓal pan e nder julde nde si pan waɗoy ka nder julde kono dépanirta ɗon hoorema ko ɗon a miijoto ɗon piiji buyi zada muslimu fi riwayatin lahu muslimu no ɓeydi e filla e muɗum o wi'i fa inna ahadakum tabiti wonde goɗɗo e moɗon ida kana yamidu ila salati so tawi mo fokkitani julde nden mo e laawol faade ka julde fa huwa fi salatin haray mo e nder julde ko e dewal o woni ɓay noon ko e dewal o woni taw waɗi bigi bagare tawa yiiɗo mo o haray no hawni no haawimo ko ngolɗo oɗo hadis jumhur en ɓe ƴetti wonde ko tawɗa almami no juulude kon o a tawino o juuli darɗe goo no luttani mo darɗe ko ka tawɗamo ɗo waɗu ko ɗum noon fuɗɗode julde ma nden ɗum woni albinaul mutlaq so salminoyi tokka ɗon haray joni ko lannude julde nden wonɗa e gaynitiroyde so ƴetti a ari a tawi almami on heeɓi darɗe ɗiɗi ka futtoro salmini o gayniɗen ɗo a tawimo ka darde tammere a habbiri a tawtimo ɗon on juuldi nden ɗon nden ɗon ko aranere ma nden noon ka ko sakkitinde ma nden si a waɗi ko kayre woni sakkitinde ma nden ɓay ko nden woni sakkitinde almami nden si almami salmini a immike ko ya addu darɗe ɗiɗi arane ɗen ɗen darɗiɗe arane ko ya janngu fatiha e simore feññinade
jokkindiraɗe kadi tawiyata ko hakkude muɗum. Imam Malik no jogii riwaya ɗon woni alqada'u lmutlaq. Si a wi ko nden ɗon woni sakkiti ko nden ɗon woni attide ma nden, si almami salmini joni ko an no wawi wasi ko an tu wonno julde futuro a heeɓi darde aranere nde tokka ɗon noon immoɗa adda ɗimmere futuro ko ya janngo fatiha e simore feññina a gaynande tun kadi ɓay ko ɗimmere jooɗoɗa tayoɗa immoɗa addaɗa tammere futuro ko fatiha tun suuɗaɗo ka. Oɗo hadis holli ko ya tokku ko ɗum noon ɓuri sellude. Kono ko lolli kon e madhabe Imam Malik ko hakkude hawtinigol hakkude noon konnguri ɗiɗi ka jande konnguri ɗin ko ya yoɓu, kono golle ɗen ko ya maho, ko ya tokku. Mana muɗum kono almami jangirno noon ka darɗe mum ɗiɗi ɗe tawɗa o gayni ko noon jangirta. Mana a waɗa e fatiha e simore darde be darde janga feññina kono a jotto hakkude majje. Mana mum so jurɗi nden darde sakkitide almami ɗon o salmini immoto waɗa fatiha e simore feññina waɗa ruku ɓantoɗa sujude jeɗi joɗɗa tayoɗa immoɗa adda darde sakkitinde waɗa fatiha e simore feññina kadi. Ɗum woni ko lolli ko e madhabe Imam Malik. Kono e on ɗon riwaya ko faɓudu yoɓe ɓe mahi e hoore on ɗon riwaya, kono ko ɓuri sellude kon ko on tigi tokkuɗo on ko ɗum ɗon ɓuri welde famude. Hadis sakkitiɗo on ɗo kanko watti 174. wa an ibne abbasin ittama e abdullah ibne abbas radiallahu taala anhu annahu dafa'a ma annabi sallah sallam yawma arafata. Ibnu abbasi o fokkitidi e nelaɗo ñande arafa. Dafa'a ko duñagol ko départugol. O fokkitidi e nelaɗo ñande arafa, iwgol arafa arta Muzdalifa. ɓe ari ha ka laawol fa sami annabiya sallllahu alayhi wa sallama aw fa sami annabiyu sallallah alih w sallama wara'ahu zajran shadidan. Nelaɗo naniri ɓaawo muɗum iwtiri ɓe ɓaawo ɓen o nani ñaaɗugol zajr hey kay hay tiiɗugol son kanko ani waɗɗiɓe geloɗi ɓen e pucci ɓen hiɓe sonkanaɗi fiyo ɗi hitti ko ɗum ɗo wonno asiratere on ari ko piigol mbaɗɗateri ndin non ka ala ɗon siko puccu siko mbabba siko ngeloba andi joni koyo wakkilo koyo hitti o nani ɗum sonkowi ɓaawo makko wa darban shadi wa darban wa sawtan e piggal yimɓe no piya tum ko waɗɗi kon fiyo hitti hito lil ibil wonde geloɗe wonani geloɗe ɗin kadi so ɗi piyama ha ɗi luuray wonani ɗum ɓaawo makko. bimana yimɓe iwi arafa ko hajju hajjatul wada yimɓe wi arafa no artude Muzdalifa mo beeno no hawji no haɓɓiti ko kañum wonata yeeso. Fa ashara bi sawtihi ilayhim mo jogino loyru sawt ko loyru ko ƴuppirta ngeloba makko mban yani waɗɗi ɗon puccu en ngeloba tentiri ngeloba haɗa mo jogii ɗon loocu kun o tappirta simo faalaɓe mbayaru ni o tappira ɗo ni mbayaru ni ma o tappira ni o eɓɓiri noon ɗum loyru o waɗi ni yimɓe ɓen hey ɓe waɗu doy wa gala ayuha nnas aleykum bisakinati he hawjere wona ɓurɗo hawjude ɓuri wonde wadde ko moƴƴi wona attoyiɗo wona tiro wona waɗede na course waɗe doyi andi ko ni neɗɗo tawi jamaɓi no ɗuuɗi konngol ma ngol hewtata yimɓe kono yimɓe renuma ko yewtitaɓe ko eɓɓugol waɗe doyi holli wonde ani dewe ɗen so a yahande dewe ɗen wona e waɗu bigi baga waɗu moko bayagal o wi rawahu al ida'u oɗo woni hawjere al ida'u no woni marugol al wadi'a al mudi'u
ɗum ko marɗo halfingol mara kono da mo hara ko darede on ɗon ko hawjere rawahu lbukhari wa rawa muslimum ba'dahu imam muslim no filli yoga e hadise on kono na o addama o fof albirru attaatu ko ɗoftare wal ida'u bi dadin mujamatin e da toɓɓaɗo qablaha ya un ko adi da on taw yana ɗon wa hamzatu maksuratun e alhamija masiraɗo ley wa huwa ko wiyete ɗum al isra'u ko hawjugol idan na bigi baga o wi bigi baga ɗum na ɗoftare allah noon ɗoftare nen ɓaya fof tan demal ko ya waɗu doyi en toriki allah subahana taala yo allah waɗu en e darotoɓe e yamiroje makko ɗen acca ko haaɗi kon waɗa ko e piiji ɗi fof hara ko e hoore makko bayagal e hoore teddungal e hoore doyi wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin نعم restaurant ji ɗin fof udditi ani landal ngal ɗo ɓeɗo wiwo ani horugol mon horde jeego juldado e nder ɗen balɗe ɗe woni horde si feppodiri e juma haray ko yo taƴum jumarde e jumarde wona yo hooru ɓeɗo ɓe faami wonde hi haray ñande juma naya hooru jeego juldandu si jumare natori nder to nde ñande koya taƴi ɓe yiwo dalil maɓɓe on ɓoɓe yahuno waɗgol umra saudi bon balɗe luttuɗe on alkamisa on alarba alkamisa tawi honno wiyete restaurant ji ɗin fof no fermi ɓe heɓali ko ɓe ñaama ɓay o yimɓe fof no hoori bon e juma o tawi restaurant ji ɗin fof no udditi mana yimɓe hoora ɓe ƴetti ɗon dalil wonde ha awa jaka siko juma e hawrodiri e hoorowo jeego juldado e juma on nayo howru oɗo o falju few ɗum ala saudi ala to restaurant ji ni ko fermata ko suumaye tum jeego juldano komo ɓe andi si hoorema si horta restaurant ji hare no udditi ñameteji no woodi no keeli fuu mi anda ko honɗum wanno kono naafi jeego juldano restaurant fermirte saudi ɓe faldi ɗon few ma ɓe famanali muraɓe ala kulli juma on si naatori e nder balɗe ko wonɗa e horude jeego juldandu kono tawi a hoori alkamisa maɗa anni hoorogol e asewe no sella ka hoora e juma na ella ko honɗum haɗa ko suɓugol juma on tum hoora juma tum hara a hoorali alkamisa a anniyaki horugol asewe inna wande ko juma ko mawde hooren juma on juma ko ñalande mawde hoorira ɗum nelaɗo sallah sallam no haari ɗum aɗo makitta on herti ñalande juma nden horugol e hakkude balɗe luttuɗe ɗen wota on herti jemma juma on immagol naafa jemma e hakkude jemmaji luttuɗin tawa jemmaji luttuɗin fof on juulata inne kono ɓay ko jemma juma yo aden juulu jemma naafa ɗum noon wattake wono woniri noon kadi asewe on tum suɓatake hoore asewe tum hooratake sina ko allah farli suutugol asewe on tum kadi hooratake ko ɗum ɗon haɗade kono sa jokkidiri hara ella ala e muɗum nan
no dagi ɗum ɗo ɓe falju ɓe famali ko ɓe yi sawdi kon wa billahi tawfiq. horugol jeego juldandu wonande ñawliɗo suumaye ko haani kon taw koye on tigi yoɓu suumaye on ha o gayna wono sonnaɓe yiiwoɓe farillaji ɗin e nder suumaye sonnajo on yii farilla e nder suumaye on o taƴi yon noon wono balɗe joyi balɗe jeɗɗi woɓɓe ko ɗum ko haani kon koye on tigi yoɓu taw ko o ñawli kon ma ko nawnuɗo o ñawlori suumaye saabu nawnare ma seteyagal ganto wo ganto ko taƴirno suumaye himo ñawli suumaye ko haani kon ko yo yoɓu taw fando mo ñawli ko ɗum ɗon woni ɗum ɗon kankarama koɓe fof no fottani ko ɓuri moƴƴude kon ko yon tigi yoɓu ko ñawli kon noon so hoora jeego juldano saabu honɗum nelaɗo maki man sama ramadana thumma atba'u sitta min shawwal kana ka siyami dahre mo hoori suumaye innam hoori suumaye ko timminin ndu fof mayru imma o hooro ndu fof fewndo mayru ma simo ñawlino e mayru o yoɓi ɗum ɗon ko ɗum ɗon feeñi e hadis o jokkintini noon jeego juldano woɓɓe goo no wi mukk sellata ka on tigi hoora jeegoje ɗen himo ñawli woɓɓe goo inni o woye no sella kono noon ko ɓuri moƴƴude ko yon tigi yoɓu taw ko ɓuri moƴƴude ko yon tigi yoɓu hay si no sella wiɓe no sella ɓen ɓe ƴetti dari on ko enene men aicha radiallahu anha himo nennayno yoɓugol ko ñawli ko e suumaye ha sabboto suumaye hewta sabu kurkanagol nelaɗo ngol ka o faala horugol wo o tawa kurkanagol nelaɗo ngol e horugol ngol ɗon empêcha mo seeɗa o inne joni mi bugor yeeso o bugora yeeso ko feeñi kon wonde o hoorayno naafe e nder ɗum wonata no nene men aicha ka suumaye maayi ha sabboto suumaye daro hakkude fopta o hoorali naafe o hoorali jeego juldando o hoorali e nder sappo arne ɗen e donki o hoorali e ñande arafa o hoorali e ashura e tasua o hoorali balɗe tati e daneje ɗen e nder lewru ndu sappo e sappo e joyi o hoorali tenen o hoorali alkamisa ɗum ɗon no woɗɗiti holli wonde no dagi naafugol haram no jogii yoɓeteɗo kono noon ko ɗum ɗa ɓuri moƴƴude ko yon tigi o yoɓu ha o timmina fes si tawino no ɗuuɗi ko ñawli kon ɗuuɗi woɓɓe sonnaɓe goo ɓe ñawli toon balɗe jeenayyi woɓɓe balɗe sappo woɓɓe ha yeeso to si tawi no ɗuuɗi o tawi naɓi dugol ngol ɗuuɗi ma hara ko nawnare mo nawnuno o ñawli balɗe sappo e joyi suuma e balɗe fayda noogay suuma e ɗum ɗon fof horugol en no fof kadi watta ɗon jeego juldano haray no teddi ɗo yon tigi fuɗɗo taw yoɓugol ngol ko ɗum ɗo mi wawi wattudugol e jeego juldano o darna ɗo yoɓugol ngol wayno no wattora yeeso balɗe e lebbi luttuɗi automate noon o hoora jeego juldano si woni juldano maayi woni on sabbono donki maga donki o yoɓa noon ko luttuno ko nde o ñawannoɗe suuma e ko billahi